قال فما خطبكم أيها المرسلون Hazreti İbrahim aytdı, pes sizin ulu maksadınız nämedir ey iyi verilen ferişteler? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين Ferişteler ayttılar, tahqiq biz iyi verildik bir günahkar kavmin tarafına. لنرسل عليهم حجارة من طين Taş olara palçıktan becerilen ve pişirilen daşlarını yağdırmağa. مسومة عند ربك للمسرفين Ol daşlarga alamat ve nişanalar edilendir Hudaýyň ýanyna hatten tejawüz etýänler üçin. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين Pes biz çıkardık şol owadan bar müminleri. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين Pes şol owada bir öýden başga musulman tapmadyk. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم O terk etip koyduk. Şol owada nişana ve alamatlarını güýçli azapdan gorkýanlar üçin. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين Ve Musa'nın kıssasında hem nişanalar ve alamatlar bardır. Vakti ki biz şonu Firavun'a resul etip iverdik. Roşan ve aşkar mucizeler bilen. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون Pes Firavun ödünün leşkerleri bilen ve kuvvet ve şevketi bilen iman getirmekten yüze vurdu. Ve aytti Musa cadugerdir ya divanıdır deyip. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم Pes biz şonu ve şon leşkerini gereftar ettik. Pes şolarını deryağa taşladık. O şol melamatga layık ve mustahaktır. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم Ve Ad kabilesinin vakiasında hem nişanalar ve alamatlar bardır. Vakti ki biz şolarga yağınsız ve menfaatsiz bir yelini iverdik. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم Şol yel her zadın üstünden össe şonu koymaz belki çüren sünk yani der. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين Ve Semud kabilelerinin vakialarında da nişanalar ve alamatlar bardır. Vakti ki şolara aydırlı siz bir az müddeti çelli peydalanın deyip. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون Pes şolar özlerinin perverdigarının emrini kabul etmekten tekebburluk ettiler. Pes şolarını yaman hayvatlı ses gereftar etti. Bu özleri görüp duqalar. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين Pes yuqori qalmağa qadir bolmadılar ve intiqam da alıp bilmediler. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين Bu helak bolan qawmlardan olal da Nuh'un qawmunu da helak ettik. Çünkü olar fasık boldular. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون Asmanı bina ettik, vücuda getirdik öz kudretimiz bilen ve tahqiq biz qadir ve başaryandır şonu giyin etmeye. والأرض فرشناها فنعم الماهدون O yer düşe gidip düşedik, pes neveyle yaxşı düşüyandır biz. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون O her zattan iki nov'unu halq ettik, şayet siz pendalarsınız deyip. ففروا إلى الله إني لكم منه
نذير مبين. Bəs ey Muhammed, sen qawmuna ayt, Hudaýyň etýän işleri şu taryha bolsa, şerikden dänip Hudaýyň tarafyna gaçyň. Tahqiq men Hudaýyň tarafyndan aşkar gorkudýandyr. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Ve Hudaýa başga zatlaryny şerik karar bermäň.